raporo y'impuguke z'umuryango w'abibumbye kuri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Mu itangazo ryashyizweho umukono n'umuvugizi wa leta Ned Price aravuga ko leta zunze ubumwe za Amerika yabonye ko hari ibimenyetso simusiga ku Rwanda rushyigikiye umutwe wa M23, ibimenyetso ko uwo mutwe wibasiye bikomeye uburenganzira bwa muntu. Leta zunze ubumwe za Amerika igasaba u Rwanda guhagarika inkunga yose ruha umutwe wa M23 no kuvana ingabo zarwo mu burasirazuba bwa Kongo. Leta zunze ubumwe za Amerika iramagana kandi ubufatanye hagati y'ingabo za Kongo FARDC n'imitwe yitwaje intwaro irimo umutwe wa FDLR urwanya u Rwanda. Nk'uko bigaragara muri iyo raporo, leta zunze ubumwe za Amerika ivuga kandi ko ihangayikishijwe no kwiyongera kw'imvugo ihembera urwango n'ubwicanyi itunga agatoki abavuga ikinyarwanda batuye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Irasaba abategetsi ba Kongo kuyamagana mu ruhame no guhana abayikoresha. Abadepite ba leta zunze ubumwe za Amerika na n'ubu ntibarashobora gutora uzayobora inteko nshinga amategeko Toma Kamirindi. Abadepite ba leta zunze ubumwe za Amerika baraye nanone bananiwe gutora umuyobozi wabo bita speaker. Ikibazo kiracyari ku barepublikani. Kimwe n'ejo bundi kuwa kabiri ku munsi wa mbere, abadepite baraye bakoze itora inshuro 3 nanone mbere yo gusubika inama yabo. Mu barepublikani uza